baba ninjani? Raphila ntate. Hayi nami ngiyaphila. Sikephi ubani and Ke go busa mang wa ga ditiro go khotleng ya ga Maiketlo go la tsela ga sebele Maiketlo go Morokweng ke gorogile le nna mo motleng ba Manazareta ile pleke le reng re bitsa ebuhleni ya le ka Setswana re ke go botleng go halelela sizokwenzani laba? re tororisa Ramasedi ka tsatsi la Sabata eleng khosi ya dikgosi yena Shembe o ingwele o leng a gorogela ko magosing le nna ke emisa letso ke le ngwana bogosing ba ga Maiketlo ke gorogile le rena re mmone ke la ka tsa gore ka le matsatsi le morai wa ga Maiketlo lona o bona re Bonazareta boteng ga se ba Mazulu fela ke di khotla tsotlhe tse mo lehatseng ha kusho nesizwe sakho sibaliwe kuleli bandla lezi. Amen ba ga batsho ba re zonke izizwe ziyokumbona kati di chaba tsotlhe di tlo go mmona le nna ke mmone ke lena ke emisa letsogo le nna Ngike ngize kuthi uShembe wayeze emakhosini manje ngiyakubona nawe sake safika lapha eNorth West sathi masifika shuthi umshado wakho kuthiwa khosi. Amen Khosi okusho ukuthi uyinkosi esizweni sakini. Manje mangibuka ulandela uShembe kanje indaba ezitha kushuthi uyafakaza uShembe wayeze emakhosini. Wafikele emakhosini nawo angithi bathi bare sizulu ga setolokiwi maloko lithi Shembe wafikele emakhosini zonke izizwe ziyokumbona le nna ke rekile morolong yana ke le tholo ke mmoni ke kopa le ditšhaba tsotlhe merai yotlhe ya ga North West le yona e bona gore Shembe ga tlela go Mazulung hela o tletse merai yotlhe hayi lisenethini baba anganoma khona enofisi ukusho ke mhlambe ukusabalalisa nje ngoba mina ngingane ngenzeka imibuzo yami ihambe ifinyelele ne-excitement nje yokukubona sa-travela 5 days size emshadweni wakho so manje ngi-excited nje sungakhuluma kusho noma ukupho kusekhanda baba nna ke lakatsa gore ntlo ya ga Maiketlo modimo wa Shembe a ikgopole e leng bona bokgosi ba ko Morokweng le ona makgosi Hailane kgosi le bone kgosi Ditiro le ona makgosi ba nga ba mmu ko Morokweng ke kopa modimo wa Shembe a ikgodise a o hopole motse wa ga Maiketlo le bo Pitso bo Monokwane bo Chukudi le makgosi otlhe a ga Maiketlo kopa le bona ba e bone tsela e gore ga se ya Mazulu ke mare ke yona pleke le re ke tlo kgona go lokisa metsi yotlhe e dikgosi gore morai tlo kgona go bona re bokgosi bo boetse ko Ramasedi then re gopole letsatsi la Sabata le re le hlompe ka bana ke letsatsi le tlhonafaditsweng le Jehova le nga re beela lona re phumule ka lona re rorise hela yena elinyana Ramasedi Chef yazi ilanguage yakhe ngiyi-understand kodwa ngiyakuzwa uthini ngingachaza nokuthi uthini ngoba siphambi konyazi unyazi lenza ngikuzwe ukuthi uthini ngoba ngiyakuzwa ukuthi uShembe akusiwa amaZulu uthi wathi asigcine iSabatha siphumule ngosuku leSabatha uze la uzomela amakhosi esizwe sakini ngiyakuzwa kodwa ilanguage yakhe angizwa kodwa ngiyakuzwa ngoba sisonyazini ngiyabonga ukubona baba yazi akudeleki ukuxoxa nawe mina ngiyitumetse go bona ndaba enkulu modimo wa kganlo fatshe lwena wa bona gore Shembe o iqoqile izizwe uyabona ukuthi le nna ke tswa kgakala yang le nna ke fitlhile mona ke itumela gore ke gorogile ke a tshepa gore o tla buisetsa bokgosi ba ga Maiketlo maatla o boele ko matleng re rule hantle batho setšhaba sa rona le sona se kgutlele ko molaong ya ga Ramasedi amen listen wait abathetha they spend around 100,000 because of Did you see that clip? There is this family stays in Saudi Arabia. Yes. Wait, are you gonna attend their opening what in their home? I'm looking forward. Okay. So how much money do you spend to come to Ebuhleni since you stay in Northwest? So on average, say if you wanna come to Ebuhleni and go back, so like the total cost, because we spent over 7,000 on petrol, just petrol alone. Yes. Yeah, so how much do you spend? Roughly, I can get to go Morokweng, get more plus minus, and spend like some diesel. Or if you are flyer, then you join a more airport. It depends. But roughly, almost 8,000 rand you spend. And then including food and staying here, so in total maybe 10 grand, 10,000. Just to see Shembe. Just so long, then give morago ke
ukuzoza izwi lakhe nje masubuyela lentswe hela re phela ka lentswe hela mo ha ona se re tshwarang gore re irang ke lentswe hela Shembe khona le ndaba oyithinta uthi ingane yakho yayisa sibhedlela uShembe uzoyipha igama shada ngezitha ka la matsatsi ka 2014 mme o la tsamaya ka 2014 mme o ntswalang yaanong be ke bona le pono mo Nyazile Zulu ka 2015 a tla mo gonna a re a bitsa driver e leng ke mang Nzimande gore kopa o fitla ka khuma mo pela gagwe ba re Nzimande kopa o tlise mme wa gagwe ke ipotsa gore mme mo se re na le go re kata go mme gona ya nong ka jare hitileng mme jang a batla a tla le ngwana o monyanye wa ngwanyana o mo pila ha tla mo gona ba re ra khosi a wa mmona ngwana gago mme wa gago ke re nkosi ya makhosi ke a mmona o montla yana re ke ena mme wa gago kanti ke ena e leng yena Mamphake a re ke morele leina la ga Mamphake yaanong because ke na le motse ko fo isi kwa go di private hospital ha ke fitla ko private hospital batho ba kwa Home Affairs ba mpotsa lebitso nna ke lebetse because it's about 4 years se ke lebetse pono ile ya fitla mo gonna ha ba fitla mo gonna ba re ke malina la ga ngwana ke nna ke ipilela lebitso la bonang ba ntshika bo mme ba re hema ska tlo re senyetsa nako re kopa leina la ga ngwano ka tsatsi le latelang ga ke boela Nyazile Zulu a gutlela mo gona re mona ke goretse ka re ngwana o leina la ga ke Mamphake ga ke boela go sepetlele ka tsatsi la bobedi ke ba bolela gore ke Mamphake bo mme ba kene ba itumetse thata ba re e senetini ke ena leina la gagwe Mamphake yaanong ke rala gore Shembe wa ba gutlisa batho ba ileng ba tsamaya wa ba tsosa ka ba re ba tswalang jale ngwana wa ka ngwanyana ke ena Mamphake ke ena a ntswalang ke ena mme ena Mamphake yazi angizwa ngisho kodwa ngiyabuza ukuthi uthi uShembe wafika wathi ingane ke igama la Mamphake wawusufika wena esibhedlela wayinikeza igama banqaba bathi bathi akusile igama lakhe leli Shembe Nyazile Zulu re ngithe kuwe lina la gagwe ke Mamphake kwanqabone swasubuya ngakusasa bajabula bonese bathi isenetini ke lona lina lentse re lemi Shembe nyanga yezulu ke le ka kopana lena ko Protea ele ke se toro ba fitla mo ena ka montlung ka botsang kwa sanengwe ya sebone ka re ke mang a re o no fitlile nyanga yezulu ke fitlha a bua Setswana a re ra mo ba tswetseng teng nna ke a bua ke ipotsa gore ke mang ka nti bo fiku nyanga yezulu ke se toro ke mmona live before ke fitla mona ke re ke mmona so Shembe Nyazile Zulu Pombela Kosilanga ke khosi ya dikhosi o tletse rona makhosi re lokise metsi ya rona le merai lona e lokelwe e se ska hlopheha le mesebetsi be teng le bana ba kopang dikolo ba gotlele dikolong le mabyala ne ba fitlhile le ko Nathesa ko Mafikeng ko Northwest ke itumela re bona Nazareth le bona ntse bo atumela le ko Northwest kopa le merai ya rona le yona e tlwele boyala ba gotlele sekolong ba ithute ba tlhompe Modimo Shembe angizwa ngisho kodwa ngiyabuza ukuthi uthi abantwana bafike Northwest eMahikeng bezotshala lobu Nazareth abantwana beNathesa amen ngikuzwile baba Mkhaya siyabonga kakhulu wami angazi akudeleki ukuxoxa nawe kodwa hayi siyabonga sivale ngoba labantu bavele bathi ngiyadelela ngoba mina ngivele ngibe excited phela kodwa makhona la kushayise khona ungithethelele amen akunankinga baba ngiyabonga baba